ลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับคุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะอย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาดหยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะมุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกทีจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลยจำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอนนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับยืนยันรัฐบาลทำงานผ่านเอกสารทางการเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลโดยได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพทางดิจิทัลที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้โดยเฉพาะแก๊งที่แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานภาครัฐโทรศัพท์มาทวงถามเงินเรียกเก็บค่ามิเตอร์ภาษีหรือค่าปรับต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายทวงถามเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกเก็บเงินของรัฐจะต้องออกเป็นเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันเท่านั้นจะไม่มีการโทรศัพท์สั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอันขาดนอกจากนี้มิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตกใจด้วยการขู่เรื่องค่าปรับที่สูงเกินจริงเช่นสูง 3-10 เท่าเพื่อกดดันให้เหยื่อรีบโอนเงินขอเตือนให้ประชาชนยึดหลักหยุดคิดก่อนโอนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความน่าสงสัยพร้อมทั้งเตือนให้งดการแชร์ลิงก์หรือข้อความต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง 8 ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อประชาชนนายนิกร โสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมุ่งเป็นกำแพงพิงหลังให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมณโรงแรมเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปเทคโนโลยีผ่านพม.แคร์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการการพัฒนาเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยการสร้างอาชีพผ่านแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการและกฎหมายให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมภัทริราธรรมา สวท พิษณุโลกรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตลาดเกษตรกรเชียงรายผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ประชาชนนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย3แยกดอยตองโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าเกษตรไทยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยภายในงานยังมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าต้องการผลักดันตลาดเกษตรกรเชียงรายให้เป็นพื้นที่ถาวรและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าเกษตรไทยวศินทร์ คัมภีรวงศ์ สวท.เชียงรายรายงานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอเปดะจ้าโอเปชเปอร์เหมือนสุงคาปอกว่าเนาะจงตัวดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวท.เชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์จงมงมั่วกีตูชากืนหนะวังจือไทยตูที่ยั่วเตาจอไปชวดเราเจเราลูชัวตูชาลุงเดาไปหายเงินมงกราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง
ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่ 5 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง 5 ประตู 4 แจ่งตามแนวคูเมืองและ 7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน 1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-276-068 ในวันและเวลาราชการมังเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว่างหัวชื่อลัวยอชายยอดมมือลองเพ่งเป็น ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดื้อหยอกผักแก้หล่อซาแต่ผัดโดผัดชิหล่อซาบาที่วิจารณ์อพอลโลอาเชื่อที่เลี้ยงโง่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยกา
การที่เรามีพรบออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่ 18 กันยายนนะคะปี 2568 ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th cho trái thọ nhẹ ba thọ cho sự sinh đời kế khó mò lại do trái có mò khó dụ kế cho sĩ sự thi bạch thòng do cho sự sinh cho có lũ kế đời cho trái khó mò chỉ do lòn đời có tụ mò lò có mò trái dụ tàu xài ý bó nhẹ lò bá có tụ ninh mò cho sự sinh Yo อ้วนเต๋อเจลูทอรอจอเชคอมอยหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเปศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอหยีจีเปจีจีเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณเมืองเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วđào núa số tông chua sang xua hú tế trời thái đào lúc sánh tranh mày lúc sư hỏi hà lưu mông inu bế hà ó ra yang sơn dấu bế hà thảo sư hỏi giữ tính dù trao tính
ยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างเต่าเดาช่าง AM เกอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เดาหนัวมองย่อไปลูมงสวดเล่าชอกลางนองเตาnhớ rong ý trọng nạt với cứ tin ninh rằng suốt lâu man đậu núa cú bao nhà sảnh hàng rong xa trọc anh chọn đủ số tống chua hà lù mông đậu lúc sảnh tranh màyสำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้กรมประชาสัมพันธ์ต้นจื้ออีจ่องหนาจื้อกุตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยุดถอยอีจ่องหนาจื้อกุตีนิ่งจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวท AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูเอาช่างดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงเดาลูกเสียงใจใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเล่าอยู่ลงรูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าสาวมาอ้วนได้หนัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต้าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกาลูชัวจัวไม่สวดเล่าเต้าหนอเสืออ๋อยอหตาเล่งตือมั่วสูเจ๋งเจ้งกลางจือนัวลอเม่งดาวสู่ต้มมองสุนชาเม่วิยอหตากูชิญอจวนดักสู่ต้งจัวเหลอเจยัวจือมั่วเล่งตือลูใจไม่เลยสู่ต้งเจกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจไปสวดเล่ามองกงกี้หล่อใจอ้วกีจวนจือมอง我家东中木多，也山东的米那就南边走，你走看，这单的对那瓦老中庄姑娘姑姐哎，家奴曾。đây mù nu đã rồi cô nia cô chi lu mi xe ni chi lì là lo thông chi trai cô nia cô chi chạy ni trả mong tê lời đủ trời cho xóa mừng nó mừng chưa lý do tuần đó cô nia cô chi mù si phải cho cô nia cô chi đồ trong mùa giờ son đông na chỗ na tiền cho ni cho cả chia ta địa tê nói lu mi ha lo lời và mu râu chi cô nia cô chi ở cha nu chẳng để mù nu đã cho cô nia cô chi lu mi xe ni chi lì là lo thông chi trái hoa hai trả mong lời đủ đời cho số mừng nó mừng chư ni tuần đó cô nia cô chi mù chỉ phải gì cô nia cô chi我家你接着nói说mừng nó mừng chưa ni tua cho lời tề sĩ linh tua ni hai lý rõ tia cho cô nia cô chi ni chi chẳng chúa lo chơi gì dù tao lần tu cha chê chê mua cho cô chi cho một tua tu lời gì đã dù tao lần đi khôn say cho cả lúa cho cô nia cho tớ trồng một nhau cô nia chỉ sợ một nhai một tàu mong đã đi lũ tu lời dồn giá trên trái cung đồ sân đồ cho nói
你要到摘了老冷老问的对冷米口大了着老菜追木要点白老大人能老里老老只要落都木了落有ใจ落你ใจ也了如也的古民狗生狗穿nói你chúa tao luôn chúa chỉ gì là nụ nhớ tao đủ xóa một bữa tao cao cô nhà cô chi ấy vợ cha cô nhà cô chi ấy rồi nói trái số mừng nó mừng chưa ni tua cho lời tề sĩ li tua trên trái gió hai li lời rò tia do cu nhã cu chi ni chi chẳng chúa lo chế gì cu nhã cu chi ni du tao lằng mi tu chạy giờ mua trò cu chi trò mua tua tu lời chế chế ni du tao lằng mi không chạy trời gió mua cho cả phở cho lần nhẹ cho tờ đồng mua quơ xí rồi nó cú nhẹ chỉ giờ mua quơ xí chê trời cú nhẹ gió mua tàu mong răng mong đà li lũ tu lời dồn thấy trời cú ngầu sân cầu cho nó gió tàu trời lời lò lăng lo quên thiệt tê ai lăng mi khâu đa lời trò mi say chua mù cho tia tê thì lâu ta ra lời nằng lo li no lo luôn thì chế ya lời rủ ya tia cú mi ngầu sân cầu chua no thì chúa to chùa chi gì là nụ trâu đủ xua mù tê tỏ phê cú mi cầu sân cầu cho nó mù chi tao thế chế bà tớ mù cứ câu xuôi nị cú mi cầu sân cầu cho nó tỏ mi kính trò lo kính cho chế nị chẳng là lo lú cơm hoa cú nhà cú chiส่วนจื้อหนัวเจกุโยมัวอีจังสุสึคือหาจูจอดเลยนางจะลูถังซัวสวดเราเตาเป้ายอดซัวนุติเก่าเปล่าลู่หยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเราชยอนางมอเถ่าลู่ชื่อเห่าจั่วเต็งไปเจ้านาทีตัวหนูจื้อคือฮูอวนในพงศกรศิริรัตน์ย่อผู้ใหญ่บ้านยอดสวนดอกลู่รอบ้านใหม่หมู่จื้อตำบลปางหมูอำเภอเมืองดอกลู่เสกแม่ฮ่องสอนเต่าตะต้วนถั่วตะหาตายอดจัวมอนเดอมากู้มวนนางลูลูลอยอีมอยอดจวนเดอลู่รอบ้านใหม่5ยอดจวนเดอเฮาเกลแม่ห้องสอนอ้วจัวมั่วระเบิดฝนลอสยอเรนบูมเดย์ลัวเลอีชั่วโมงจอชาวมาอ้วจัวมั่วจอดเล่ช่างสือเตาย่างกางลูจวนเดอลู่รอบ้านป๊อกขุมน้ำคือย่อมบัวจวนเดอสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ห้องสอนตั้งชื่อมงจงเขาคือย่อจัววันเด้งเดาอีนูมาเจ้าหนุจือคือย่อจวนเดาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดาลู่เสงแม่ห้องสอนเตามงไข่อบรมจัวจ๋อไปเสงเดาพื้นที่เดาหาตายจุเตาบ้างใจต่อจอดเลยช่างสือเลยจาง5ย้ายจ๋อไปเสงจืนเดาจุดเสียงเลยจางมาสะเลอวจัวจื้อมั่วจอต้นแห่งคือเตาใจกี่มอเดาจอสุดเชงราหนัวตั้งชื่อมาจอว่างเจ5จอใช้คืออวละอวเต้รถไถนาลอสยอจอใช้รถจักรยานยนต์5จอคงคือยัวจอมองอวละอวเต้5เต้กำแพงสะพานกูเตาใจกี่ปวดจ้วนเดาเกิดเลยหรอมามั่วเนงเก่าจื้อรู้ใจเนงคือเตาใจกี่ปวดจ้วนย้อจัวราหนัวมาย้อชวนเดาย้อนหนูจื้ออบตปังหมู5จอปพปกูเตามงปังจวดจอไปเส่งคือเตาใจกี่กุ้นโชมากูเตามงกลางเต็นใจต่อจอต้นแห่งคือเตาใจผลกระทบเดาขอเชอคือหมดเลยย่างหนัว
กูตาวแจกจ๋อเจ้าหมอเล่งฮาวฮักเขากลัวจัวจะไปเสียงกือเต้าใจสุดเช่งย้อจัวจานหัวฮาวมากูย้อจัวดักสุต้องจัวเตกูท้อเชยอีลุดหลังลุจูจัวจ่อไปเสียงกือเต้าใจกี่กุนโฉจานหัวห้าเชยลุดหลังลุจูจัวจ่อหนุกจือกือมองปังจวดเหล่าเต็งเมงย้อจัวจานหัวฮาวอ้อนัวกางจัวรู้จังดูนางเหล่ามาโยมวดเลยย่างเลยช่างเสือย้อจัวดาวดาวขอเชิญมาสวดเลยยัวจุเตาเจียงฟังตีไทยยูทูบแข่งตัวทรงห้ายอดได้เท่ากือย้อจวนเดาอยู่รู้ใจรู้รอมวดเลยนางลูนดาวตัวเลยไปชั่วโมงลูเฮงลงมาสวดเลยจืดท้อจอจูเฮงเนอะยัวจุเตาเจียงฟังยูทูบแข่งฮะได้เท่ากือมวดเลยลูนนอลอยอยู่สะเลยจืดตังเจนุนัวกูจัวมัวจังสุนัวจะลูทางคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยนัวซื้อส่วนจือนัวเจกูยมัวอีจังสูมงตัวจะลูสังจัวอีจงหนาจือกุตีนึงจังสวดเลยเตาเป้ามาตุกุสังจังสูมงตัวนัวหูอัวสาวหลือเสียงห่างย้อจวนเดาอำเภอแม่ริมเดาลูเสียงเจงใหม่ตูตังสือเน่งหูอัวรุจ้าเสียงห่างย้อจวนเดาลูจอกขุนห้วยไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงเดาลูเสียงเจงไฮนือเตาตังสือเน่งจัวนุติเก่าเปล่าลูหยิลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายัวหนัวเจ้ากุตีปัวอัวกี่ใจชาเหล่ามาปัวหยัวเจ้ามงฟ้องก้างเราซื้อยอเจ้ามงไรจัวนุติเก่ายีลูหยิลินดูหนัวชื่อเซงย่อมัวจังสูหนัวสังจัวเจ้ากุตีเสงมองห่างกือย้อจัวชัวลู่รอชัวลู่เสงท่องเพลาหูเตเฉยท้ายต่างชอตัวสือจือตัวเล่งตึมเบยสั่งจัวย้อนเน่งจังต่างชอตัวสือจือตัวเล่งตึมเบยสั่งจัวย้อนชายย้อว้าวจือหันชายว้าวกืนชายว้าวตีต่างชอตัวสือจือตัวเล่งตึมเบยสั่งจัวย้อนรัวเรจือหันเด็กพังตู้ยังเราซื้อยอพังชายว้าวต่างชอตัวสือจือตัวเล่งตึมเบยสั่งจัวย้อปุ้นยังจือกือยี่ต่างชอตัวสือจือตัวเล่งตึมเบยสั่งจัวเจ้าพงยือกือเป้าจูตูตังสือเน่งหูอัวรุจ้าเสียงห่างย้อจวนเดาลูรอขุนห้อยคล้ายยอฮัตตาไม่เล่งกือเป้าจูเจ้ากุตีเสียงมองห่างกือย้อจวนเดาลูรอขุนห้อยคล้ายมามงรูเจ้ากุตีปัวปังซ้ายปังลัวเจ้าหยอดยัวปัวหยดตัวจุจูไม่เบยหาจุจูไม่รู้เสียงเราปัวเตาใจกินสูชาเหล่ามาทอชวดเราชอสังเลยจางมงรูเจ้ากุตีปัวปังซ้ายปังลูมาเจ้ากุตีปัวหยัวเจ้ามงฟงกลางเราสยอเจ้ามงไรจวนนุตีเกายีลูหยิลินดูหนัวทุกคือสร้างจังสูหนัวหูอัวสาวหลือเสียงห่างยอดจวนเดาอำเภอแม่ริมเดาลูเสียงเจงใหม่ยอดตูสร้างจังสูหนัวเจกูจัวมัวจังสูมงตัวหนัวจะลูสร้างจัวอีจงหนาจือกุตีนึงจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อจวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจากอังรูกุมงกงกีลอใจอัวกีเต้าra của những món thảo trộn gì nó giờ y ra đa năng của cô chân vào thảo u là giờ y ra căn cứ đợi bên mong của cô chân thảo u là của thảo bê chừng nhớ đầu số tuổi cho đó mà là nhớ lý ra nó chỉ giờ chứ là tuổi nâng mua bằng sự chân vào thảo u đó mà nó cô là giờ nó đầu tiền nó đầu chân là thì nó cô giờ y ra đa năng là sư chứ là tuổi luôn năng của thảo giàu là một cho thảo lò thảo tuần đó mà nhớ đầu lúc xưa thằng đó chỉ nhớ đầu số tuổi tròn đó chỉ chỉ mua ít tuồng câu lâu mà tuồng lông câu lâu đó chỉ dân chỉ mua lần từ gì qua đi lần từ là những xăng nữa lần từ là những chỉ cả tuột thả nữa đi chỉ nhon đầu xong thâu mù nhưng chỉ mua lần từ cho tôi gì qua nữa đi nè chỉ thằng đó nó muốn đặt tê chỉ được in lần xưa chỉ được chợ nên nu sáng nên nu hay cứ xe mù chỉ chỉ mua ít nu đó nó tròn tuột trong đó lúc cậu chỉ tê qua chả nu giờ sáng hay tiề cho bé cháu tôi lại cho lại tiệt cha dù dân chỉ mua ấy lăng từ dù lọ lu dù lọ ba hai tiệt của lu co mà nhớ đầu lúc xưa thằng đó chỉ những gì ấy tôi uổng còn có lọ của tương sĩ kia là chơi cha từ nó kia lu xua của thả tỏ ca tôi trong nền ta hai tiệt có sáu tu xia trở cho cũ của giờ lu co của cha tôi có lon tới tì lon cho cá lần chia tỏ ca của cha giờ tê tụt dính bùa tê mà còn tê linh tê đã trổ xuống ta cho nên sáng kêu xe thì của cha tôi bùa tê nó họ chân đó của thả chỉ nó cố khía kỹ như sa chỉ nó tiêu lông cho cá lò
chả tụm bò tê trở lại nửa ca chân đời thia chả tụm bò tê hay trong nửa tiề có cho khía cũ chưa chả đâu có cũ giờ tụi giờ lò lú co tụi giờ lò đó có nhau chả thằng đó tụm có lo thiết xa kia thì chả tụm bò tê nó cho hay lù đâu cũ chả nên thiết li hay tiề chưa lên đó chưa đừng cho tụm bò tê để thả chả chả ít bia rõ sư chả tụm bò tê đã trở chia kia với tụi ở dương rong cho tại rồi chỉ thằng đó chỉ tụi có lâu nhẹ hẳn là lâu chỉ ở tụi cú tàu vẫn có quần rồi nhớ tụi tàu tây sư chỉ ở tụi thiên lịch tàu xí chờ lùi tiền ở tụi giờ tàu là xí sầu ở luôn năng chỉ thằng đó nó cú giới tụi bộ tây sư chỉ bỏ cái ở lịch trả chỉ thiên lịch hai tiền giờ li chỉ mua nửa cho là nhớ tụi tàu chỉ quay lên nhung qua là câu nữa trong tàu cái xí tàu chỉ cho xua mò cho xua nu ở tụi có lâu nó muốn đặt tây là cho và mò nó cho chúa ta đã đây tây hủ xì giờ một cha kia tụi buôn đã lọt trong đôi đầu chế thì ô kia tụi luận đâu rong ra cháu tụi lọt bự kia ôn nhẹ chỉ lên đó luận ta chỉ nhon đầu nung đầu lì mù tụi có lâu đã sợ mua mình nhụa rau pla thằng ta tới chơi tới rồi thì ôi chả nó tới chỉ mua tụi luận rau nhớ đọc họ tư li nó họ mua tàu mình nhụa chỉ là từ nó pla mình nhụa là chỉ pla mình nhụa vì đã vin bỏ xứ chỉ có nước kia tàu họ lúc rõ họ mù cái thằng ta nó ra mua hàng cho nên thì mình muốn nó tụt tiền một té tua cho một phò đó bẻ cá chùa cho nên tao cho nó plá mình nhọn tao mình nhớ đồ tao nó đại tê cái thằng ta mình nhớ đồ tao đại tê cho trả một trong mong thia nó yêu tới từ mình nhọn tu cái tu tu đó cho nên thì mình muốn tỷ luôn bề của chữ lọ tua nó thằng ta chữ lọ tua yêu lọ của tí năng nhớ tròn địa tê nó nên cứ chơi tung năng của một bằng sử thiết Charlie cơ kiêng cầu lì nên nhớ đồ tao nó đại tê tao cái dân chỉ là đồ tao giò nó chỉ mỗi lúc bà đê và chỉ chuột lo bể chờ nhau kia trong đó là ca tên đó chỉ chuột đê một lúc y nhường cho kế chỉ trong tôi lúc bà đê đó chỉ chú lọt tùa nhớ nung một đã đê nhớ trong đó chỉ lúc bà đê đó mà nhớ trong sát tín tôi bà đê nào mà tí tia số bộ thiết tia bao dê rồng lì rồng cao sư chú lọt tùa nè nung một xí trong đó nhớ trong lúc sợ thằng ta chỉ chú lọt tùa tứ lo nung nhiều mới cậu y có chồng đó thằng ta chú là tuổi thế li một bỏ ít từ ra đâu như trong đó lúc bản đề từ ra đâu đó thế li ủa cụ tế từ khoảng giờ tuổi u trong đó đó thì chú là tuổi nè nu một đã đây chỉ nên nu bỏ từ ra đó thì chú là tuổi trở lần trong thì tu chú rò xuống là thế li nó luôn thế là cho chú là tuổi hai tiền còn chú là tuổi một khâu chú là tuổi chỉ cho bắt xa tua họ một khâu chỉ cho bắt xa tua chú là tuổi cái mới trong một bỏ đâu ra còn chú là tuổi mới chú là tuổi cho chùa cho sổ ra tuổi cũ họ tu sửa lâu đó tu chữ rõ sửa này chỉ mất chuột rồi khoản giàu nó nè cái thằng đó chú là tuổi thế này là nông chú là tuổi nhẹ tiệt only chú là tuổi chỉ nhớ được hết thứ cho nên thế tiệt chú là tuổi chú mất chỉ giờ chú là tuổi chỉ năng tư chú là tuổi nhẹ là dân chỉ khi chú là tuổi li chú là tuổi thế này tao biết bông chỉ hết tiệt chú là tuổi tao một bỏ tu ra nhớ trong đó tu bản đi mà tu chữ rõ sửa đó thế này sao có chú là tuổi thế tu chữ rõ cái gai cháu vào bắt san tao muốn cho tụi ra em có thể để tao uốn nọ uốn chữ tao uốn hóa tài nọ chỉ chú là tuổi nè bao cho tây sử sang nọ tà lô chỉ chú là tuổi nè thế thì tao kia chú là tuổi hạt tiề các chỉ giấy tung bột tây sư chỉ là tin năng cho nên thế thì hạt tiề chạy dòng bột tây thế chỉ là bột tây lọ chúa nó nhau cụt chỉ sư ấy uốn li cụt chỉ có mất cho được hạt tư chỉ chú là tuổi nè thế thì cho kia chú là tuổi một đầu bố bể lúa tàu chùa và chả một khâu kia hậu lò tụi bột tây mà chỉ dùng câu liệt cô lúc họ cái ở chỗ là tuổi nhẹ tuần đó trên trái trận từ xì liệt cô đó chỉ ô tụi bột đó chỉ trận dùng câu liệt cô luôn chỉ chỗ là tuổi thì liền muốn lại cho chọn cái bọt chê chẳng gà kia ít bớt bọt xà lòng đó chỉ một do chỉ chỗ là tuổi theo trâu tụi chữ rõ xuống đó hay tiệt cụ tương gà tao cụ chỉ cho bọt xà tôi là ấy ô li cái chỉ cho bọt xà cái bọt tông gà tôi tụi chữ rõ xuống đó theo hay tiệt cụ tương gà tao cụ chỉ li tôi là theo giờ lên tao chỉ chia ứng gà mỏng thì tôi số lòng là thiệt thì có mình có nhiều chuyện giòn trong một cái chó chỗ đâu lúc hắn dâu họ có chó thì có chuyện giòn trong chỗ đó sổ cũ na nó trong chú là tuổi luôn chứ thằng ta chú là tuổi thì liên quan mong sau trong đại lúc bắt đây tê tụi ra đâu bầu trợ bự trong ra chứ chú là tuổi thì liên tàu mua kia của chú là tuổi chó giờ kia đồ hắn dâu mua kia này xuống để chó giờ bỏ kia đó sổ cũ chứ chú là tuổi họ xả kia tàu thân thì tiêu số hai linh đầu chỉ số xả cả số tàu hóa tài sư thì chú là tuổi thì lấy tao mới chú là tuổi chọn trâu đó hắn đâu chỉ tụi ra té giặt plon tại đó bản đê họ tụi số chó chỉ múc khổ đó số trắng nhiệt cú xứ lùng chỉ ô tụi ra đó được plon tại đó bản đê là lô plon tại đó bản đê chỉ dân chỉ muốn nuôi và tự tua đi mà tụi ra đó chỉ lần từ là dân chỉ bỏ đi chú là tuổi in lăng sư thì giờ tụi bỏ tụi ra đó
chỉ chú là tuổi đó cá lọt chế lô chú là tuổi phong lòn trong phong lọt sáng ít lần hả tiệt rồi tê phong tiệt u hót tay u nọ nó u lịch trả ấy trong đi u nó sư ấy chỉ bôi tuần thở ấy u trả lô u trả u tàu hót tay u trả u bao u nọ lô rồi tê phong tiệt u nọ u lịch trả chỉ chú là tuổi nè nung rồng đó chỉ u trả môi mỏ chỉ sợ môi tu dơ lẩu lo mà đâu bầu sư chỉ thi là hai đầu chú là tuổi tiệt mẹ tu giờ có u hót tay chỉ có chủ tàu kéo lú giòn nữa có nhon nữa có mùng giờ họ chỉ có một số lú giòn tư em muốn nhung về tàu chế chỉ có một nhon tàu lú giòn đó mà có thi là tàu hót tài chỉ chú là tuổi thi là qua trời trải lên đó luôn chỉ chú là tuổi thi là kia là chú là tuổi niệm ta chỉ chú là tuổi hết chú là tuổi niệm cái thi là tàu kế tô mùng tàu niệm tàu xong lo lú giòn tư là dân chỉ mua hay tôi nhung dân chế chế lú giòn tư là dân chỉ mua li chỉ cha chở tôi cho đấy lú giòn xùa chỉ ô thằng đó chỉ chú là tuổi mua kia cầu gì xong rồi luôn chỉ tôi cho tôi rõ xuống đó chả chứ là tuổi chưa được bố đại lúc tụ chế cô tại do mà lúc giòn tại chỉ vậy lúc giòn cô sư chính chiều chả mấy tuổi nhưng nhau được bố sọ cầu chế chỉ chú là tuổi theo đâu chú là tuổi nhẹ tiệt còn chú là tuổi nhẹ cái nhau trong lúc giòn đó do lúc giòn đó lần đó chỉ chú là tuổi cái thế thì tao là nhau trong lúc giòn xuống đó chỉ nhớ trong lúc giòn xuống đó chỉ dân chỉ mấy tuổi mong đi chú là tuổi theo chú là tuổi nhẹ cái on lần sư thế là nhiều giòn mong chỉ nhớ trong lúc ròn đó chỉ những người sủa thứ xứ liền mà nhau tê va tê treo phê tại do là cho trong lúc ròn đó chỉ chú là tuổi nè nó một chiếc tờ cắt trong hồ hả cho là một mua đâu chỉ có tài nhớ trong lúc ròn hồ thằng đó chú là tuổi nè nó một chiếc tờ xứ chỉ giờ mới nu chú là tuổi một chiếc tờ cho đó bố tỷ luôn gạt trong chỉ luôn gạt trong đó chỉ những chú mua lần tư một giờ đi chú là tuổi ít lần xứ thế là một giờ vì cho khó thì lôi ra nâng mua xem luôn nu chỉ lôi nho sư chỉ chú là tuổi giấy tôi giỏi nhẹ chỉ chú là tuổi một chiếc tàu cho là mùa mùa có tàu rau tàu mỏ nọ sư chỉ chú là tuổi thiết liệu một sao cho nó gạt trong đó ôi cha chú là tuổi một chiếc tàu đó ôi cha giờ bỏ kia lúc gì trong lúc gì tàu ta chỉ lúc gì đó đa tại do gia tàu tàu lúc hoạt động gia đâu bố sổn đu là lô chỉ thằng tàu chú là tuổi thiết liệu gian rải một sau lúc hoạt động đó ôi cha còn đồng nhiên thiết cú nhân bị nhiên ho mặn đầu linh đầu hậu xí lô chỉ thằng đầu chú là tuổi thiết li xã đầu xe thì ôi chả nhiên thiết cú dùng đầu tam bộ nọ lô chú là tuổi cú là chỉ tàu chua chua chỉ đã các tàu là một chế là chú là tuổi cú chừng ga cho nhiên đâu chú là tuổi là một cho chế chỉ chú là tuổi mùa mua chú là tuổi cho tàu nữa đâu chỉ hết tài chỉ thầu là chú là tuổi mua cho tàu nữa ta chỉ chú là tuổi đã các là một chế là chỉ tàu on nú tàu ca chỉ ôi chả chỉ hết tài tụi nha giờ mua kia lúc tài đi ôi bông tàu là lô mà nhớ đầu lúc xưa thằng tàu chỉ đi lúc tài đi nó mà kỳ cực kiêng gạo lì giờ tụi nên một xiêm lon nung thế giờ hóa tài sư thì lì giờ tàu đi lúc tài đi đó chỉ giờ qua lúc tài đi đó bông tờ là lô chỉ thằng tàu chỉ hóa tài chỉ hăng chỉ hóa tài thì lì khẩn cầu ít tụi nhật tử đánh gạo lì ít nhật chỉ ban đó bây giờ chỉ hóa tài ít nhuần tàu ít xa sư bự sư nào ở trà tụi nhá chỉ lì tua kia là chỉ ô chỗ nó tới năng tê trà hay tua mù lô chỉ hóa tài là giờ bông hóa tài lô chỉ hóa tài thì lì trong đâu wow tê rò luôn thằng đó chị chú là tuổi thì là một chiếc tới cơ tàu đã có là một môn đó chỉ hết tài chị thằng là cha chị chỉ hết tài thiệt tiệt chú là tuổi ô li có bảo mấy lúc chữ gì cho ba tàu cũ tại vì nó cũng một cái tụi nhang đầu tuổi là chị cũng chỉ muốn nhẹ một chiếc cho thể trâu tên năng tê cha là cho tê qua chùa cho chùa chị chú là tuổi theo trâu chỉ hết tài thì ô chỉ hết tài giờ li mà chỉ li cũng mà li ba con em cũng bảo lên một tí một trái là thể trâu em có thắt sơ chỉ có tại của tiểu oli là mà chỗ có ba tàu cũ thằng đó chứ là tuổi thế là tì long cho cá một bó tì lúc từ trong và cho nhẹ cho cũ tì chỉ chú là tuổi thế là mong gà kia tới cho nhẹ cho cũ cho lòng cho chỉ có tại thầy kia trâu và tụi nha nhẹ thiết gì là ya tê bao nhiêu ya chuột năng tê trà là số đời thằng đó chỉ có tại để lúc gì là lâu chỉ chú là tuổi cũ đã có là chỉ tờ mua đó chỉ có tại chỉ có tại thế là tiền ôi là mà chú là tuổi chỉ cũng tỏ có là trâu văn long hổ no đây là nó cũng nhau trâu văn long hổ no chỉ chú là tuổi của tiệt chỉ có tài chua trà của nhau trong sáng nổ no sư tàu lợn chú là tuổi của nhau trong sáng nổ no sư chỉ rầu thi o luôn tàu li ilu sòng tọ ca sư chỉ có tài tụ bọn nè chỉ li họ mua khi lúc tài đi ở bông tờ là thiệt luôn lúc tài đi chỉ lúc lo do lúc ở tụ nhau ở bông tờ thiệt chỉ có tài chỉ hàng lô lúc xưa thòng đó chỉ có tài thì lịch khẩn cầu ý ra nhọ từ đến có ai nhọ đòn là sư thiệt tít chỗ một chỉ đi tây tụ bọn nè to ho tụ bọn nè chỉ tua kia trong đó là thiệt luôn chỉ thòng đó chỉ đến năng tây trà chỉ trong xưa là chỉ có tài là thiệt luôn chỉ thòng đó chỉ có tài nhô xưa là thiệt luôn bây giờ nông gây chúa chân to thiệt rồi ô lô tài bông tờ rồi ít nhiều khó nào chỉ đi tua là thiệt luôn chỉ sợ giờ ô đi trà đi lô này chỉ có tài là khăn trong đầu chứ là tua đua thiệt chỉ chú là tua thiệt là thiệt ô giờ lên mà chỉ có tài cũng mà lấy bác co đua thiệt cũng mà là có một ấy một trái đua coi cũng mà chỉ tài thể ô chú là tua là có một gà kia tàu như tàu cũ nồng to
cho là một thể đâu những hóa tài tới năng tây cha luôn chị chỉ hóa tài thế này đi rồi o luôn chị chỉ hóa tài thế này tỏ kia chú là tuổi là nhau cho họ ban luôn chị thế đâu chú là tuổi hay tia cả chú là tuổi nhau cho họ chỉ hóa tài là chú một tu thia chị cả chú là tuổi là do chỉ hóa tài tuần xài ua chỉ hóa tài tu hóa tài một là gia tận đây chỉ hóa tài là lo là thia chỉ hóa tài mỗi đầu chú là tuổi thòng tao chú là tuổi thì là ua hóa tài xua nhớ đầu lúc xưa thòng tao chú là tuổi là ua hóa tài trong tao lô chị nhau muốn tao niên tao xong thòng tao chỉ chú là tuổi tụ bao nhiêu ta tạo môi pla mình nhọn cho học pla chiều cha hóa tài cổn tu sao tôi cho nâng cây sọc cổn tu lò lo một hai trâu nâng điết tê hạt tiề hóa tài cổn tu một trò ấy sao tao cho tú trò một ba chỉ hóa tài thằng tao chỉ chú là tuổi thì li ba tàu pê ba tú trò chỉ chú là tuổi thì li mà kén rồng một bộ hóa tài cổn tu tết chờ luôn chỉ thằng tao chỉ chú là tuổi đầu chú chua tới trái nhon ta đến cầu li anh nhật chuyện ba tao đầu tôi đi trái nhon ta mà đủ tại sao tới chỉ nhìn dây kia li chỉ chú là tuổi thì li cho kia pê ba tú tròn đỡ mồm chỉ một số đồ bó bể lú trông chỉ là cha cha cú tại sao mới lúc bây giờ lo trong đó chỉ chú là tuổi cho tú trò là chỉ mới do một tàu li lợi thiết luôn chú là tuổi thiết sai thì ô giờ một trò còn tu ấy chả giờ một ly trà li luôn phân nên nó to kể đi nó xưa ấy bỏ một nó một sao trò còn tu chỉ chú là tuổi chuẩn dây kia một bự đôi sổ lúc cổ bao giờ lo lon đó chỉ sợ mua kia từ giờ lầu lâu đâu bổ xương đà lâu ông bao số kia chú là tuổi thì mẹ tu giờ thì có giờ một trò còn tu mà giờ thì có chỉ là một ly co sư mà có cho tú trò co giờ chỉ dân chỉ có tài còn tu kia nó mà có giờ chủ tàu cha cả tàu lúc bao giờ nó mà có thể lý do một tàu giờ có cha chỉ tàu chỉ có sáu một trong đùa chỉ thằng tàu chú là tuổi sở chẳng thật cá lò chú là tuổi thế lý hay tiề ôi cha làm bao số li nó nè nên chỉ chú là tuổi thiết xa tiề ô chọn bao số gia ta thôi lò tứ lăng cơ li giờ cũng chỉ mù là cha lúc bao giờ nó sẽ họ bỏ lại tứ chỉ mua xe cái li là một cha sư nó chỉ ôi cha chú là tuổi này khoảng cái kia một trò cái dê này khoảng ba kia giờ đâu lúc bao giờ này khoảng tí nhiều dây sư cha lúc bao giờ chọn đòn ta chỉ chú là tuổi tiề với ôi cha này dùng cái lúc bao giờ nó xí cơ li chỉ chú là tuổi tê rồi nó lúc bao giờ chính chẳng lò tua mà tàu bê ba tú trò nó khởi giờ nhẹ khởi giờ cú mà chỉ họ đặt chủ họ lò sư lô tàu plei tôi nặng nhẹ mà đâu bầu họ lò sư thiên đà chỉ chú là tuổi thiên tiểu hô một tỷ lý trong một số lô chỉ chú là tuổi chưa kia đôi tỷ ý chỉ cổ và chả một kia trắng đan mà tới chuột đa mà đặt chủ nhớ đầu tỷ sư lô chỉ chú là tuổi thiên liêm ca kia trắng đan tới lò và chả chú là tuổi mà hai dạng một chỉ chắc họ cố tua hai dạng một bằng sự chắc họ cố tua luôn chỉ chú là tuổi thiên liêm tiểu gia linh đó chỉ biết sau kế cho các một gì lâu trả lời biết chỉ giá chỉ có tài còn tu chỉ chú là tuổi thiên liêm cho kia chú là tuổi trâu ba tu tròn đó tao kế cho các một sau kia đó bố bị in đa kế luôn chú là tuổi một trong đôi lúc họ trông đó chỉ chú là tuổi một kho kia họ trông chỉ có tài nó kia luôn chỉ có tài khỏi hiểu xóa tôi trái nó chỉ có tài khẩn cầu trăn tay giặc đầu bố bị va lông gian rải tôi chân đua bên ta đâu chú là tuổi cha đa từ từ chỉ sư chúa trả lời chỉ chú là tuổi tôi chỉ tao chỉ chú là tuổi cho tôn du luôn chỉ có tài còn tu theo tiệt ô tụi mày tu ở chả có một bằng sử luôn lì có tuổi nó có một đá chỉ chú là tuổi theo tiệt nó hay tiệt chỉ có tài còn tu có một trò nó của yo tôi muốn đó chỉ có tài còn tu đầu trò chỉ có tài còn tu theo tiệt ô giờ này mà muốn có trò tu trò chơi đâu họ nó con trò của mù sư chỉ chú là tuổi theo sập theo kia trò sọ tụi nàng nghe đâu chỉ tụi nàng nghe theo linh gia kiên trò chỉ có tài còn tu mù đâu bố bị va lông rồi chỉ một số đâu bị ở chả số từ tuổi cho ta đâu bị va lông mà chi vô xứ luôn chỉ có tài theo hai trò chú là tuổi hai tiệt cú còn đây tôi nó mà chỉ một trò cú còn đây tôi nó chỉ cú còn đây tôi cởi để tàu tuân chủ sư chỉ thằng tao chỉ chú là tuổi ti lần thi dòng mong sư đồ lý chỉ hiểu số xứng đà chỉ chú là tuổi thế li chỉ bỏ cái vô lý trả lô chỉ cho số này thì chỉ bu chú là tuổi ra là cởi cho để tuân chủ để tàu đó ta chỉ chú là tuổi với tôi nên uống một bằng sự thiết chú chỉ lo xe hàng này thằng tao chỉ là một chú là tuổi cho một trò đó bó tỏ từ trong là sư chỉ cho số đó thế li cởi chỉ có tài còn đôi để tàu tuân chủ ta thầu qua cho số nó cởi chỉ có tài cho tuân chủ ta lô chỉ nuôi là do sĩ tư đó chứ là tuổi trở xa rồi xe thì ôi cha nuôi nó tiền nuôi là do sĩ tư là ôi cũng bằng muốn ra là sĩ tư thằng đó ôi cha chứ là tuổi đã có là hai đó chỉ có tài còn đôi hai tiền ôi cũng ra là sĩ tư thiết bỏ to chỉ có tài còn đôi chỉ bỏ cả hai đi cha chỉ thế đâu chứ là tuổi hai tiền con đó là sĩ tư là tàu cơ chỉ chứ là tuổi thì li sạp thở kia đó rồi chứ là tuổi tu năng nhiên đó phía trắng trong bộ tỏ từ trong đó có là mồm chỉ là sao chỉ thì liên gà kia chỉ có tay ra năng muốn đó là sĩ tư nhớ đâu bộ bể trong mà nhớ đâu bộ bể trong đó chỉ là sĩ chua đại phiền gò
chỉ là sĩ chua tụ si su sư mà như chủ trai năng có chẳng đi chẳng tàu tua mà giờ tua y rong là chua tụ su mua có trâu tan thôi chua để phiền đó chỉ thầu ở trong linh đạo lô chỉ chú là tua là chân tua gà kia tới trang năng ôi giờ trang năng mà phê tại do sư thiên là sai cho rong ta là thiên luôn chỉ chú là tua thiết trai kia tụ năng nhiên đời dập lại một chân đâu có về trong một giờ số tư sẵn yếu ta mà số mà tức cứ chỉ tao chỉ bê mà tụ tao răng y là số tư bao ta thì tụ tao răng y chỉ chú là tua một giờ li tại do chỉ chú là tua thì li một tua chỉ có tại thế chỉ chú là tua cho tụ răng cơn gò chỉ chú là tua rồi bê say chỉว่าจ่าchú là tua chạy chú là tua tụ năng mà chẳng xứ mà lấy những chỉ bỏ đi chú bỏ lại bê chia sư tua chỉ cho phía trên trong tan cho chúa đại phía nó mặn trong taเลยchỉ có tại thế điều ô chú là tua cho tụ Charlie Chaplin thằng đó chỉ cho số đó là một chế ta chỉ chú là tua cho tụ tao rằng y nhá rồi còn tu tới chờ chỉ có tại còn tu thế li hay đâu chú là tua tiề có một bê li có mà đã cá tua chỉ thằng đó chú là tua chỉ bao tiề bê li do đã chỉ li lô chỉ chú là tua theo đã cá nông rồi chỉ có tại tiề chỉ có tại ô li một bê li này yếu một bê cho nú chỉ có tại thế li muốn tao ít cho bắt chầu lùa cho là đâu chú là tua theo đâu chú là tua tiề chú là tua có một đâu địa tê có một thua có tại cho bó và khi đó là cho luôn có mà đã cá tua nó chỉ thằng đó chỉ thế li yếu nú ở sĩ tư thì tiề chỉ chú là tua theo tiề ô li là mà nó đâu chỉ có tại chú là tua đã cá gầy kia là một trò địa tê là chỉ là một trò chỉ chú là tua là một trò chỉ là một khi là chú là tua nè hay tiề ô một sĩ tư nhớ là còn tu chỉ chú là tua tao rằng y là chỉ chú là tua đã cá là một thua cho võ luôn đó lô đã cá là một thua cho võ luôn đó chỉ thua một tròn đua chúa bé lú là sư chỉ chú là tua cho một khi đâu số hay tiề chúa bé lú là sư chỉ có tại còn tu giờ có bé đã cá một trò còn tu tết chờ chỉ số chỉ li hôm một vấn đề luôn chú là tua một khi kia lên tới sư chỉ số chỉ li hôm một vấn đề chỉ số một cho chỉ số chỉ li một đào đâu chỉ có tại còn tu hay tiề chú là tua mà cỡ tao chỉ có tại tê tung ru ta mà là cho mà chú là tua mà tê này tê gì tê bé sẵn tua ta li mà chú lưng chia bù cổ trong cổ há ta li chỉ thằng đó chỉ chú là tua tôi chỉ tao mù luôn chỉ tôi bù bé nu chỉ chú là tua mà một tròn tua chỉ có tại chỉ mất chú là tua khi kia luôn chỉ chú là tua chỉ bao đã chỉ luôn chỉ số hai tiềว่าจ่าก็有จริงยากก็有จริงยังliก็หมู่มั่งเต้ไปสั่งตัวตาliนอli chỉ cũng muốn có đầu chỉ đó còn tu tết chờ nó chỉ chú là tuổi muốn nhớ đầu chế là chú muốn nhớ đầu chế chỉ lô chỉ muốn nhớ tồn đó nung cho họ chỉ mới nu chỉ có tài tồn xài giờ xa rau mỏ tôi đầu tu là tuổi nó nung đó cho tôi mà tôi khe là chỉ nhớ ta là theo cả tồn xài xa tua chỉ tồn xài xa tua cho chỉ chú là tuổi theo đó tồn xài tiền cả tồn xài mua ít đắt tiền thì mới đánh đâu đâu rồi chú là tuổi chỉ tồn xài nó thì chỉ bỏ cao trả thì mới tao ít đắt tiền thì đánh đâu đâu rồi chú là tuổi thì chú là tuổi thì tao sói trong đó đánh đâu đâu đó thì mới tụi đi tệ lại lòn trà xong đó trong đó đánh đâu đâu sao làm đâu chỉ hết tài hay tiền chỉ hết tài có giờ mua củ cờ li nói có thứ xài rong là lo trả số thứ tua bé nụ vấn đề ở thứ chỉ tao cho sợ tua ấy trả số hai linh tao sư có mua củ cờ giờ thì có vấn đề củ có giờ cờ củ li nói mà có tí rong xả nó chỉ hết tài chỉ hết tài mà xả lo ở đi trả số thứ tua tao bé nụ ấy chú là tua mà tua chỉ hết tài thì li xa kia tôi mà tôi khe một son trụ hòn địa tê sẽ năng bỏ tua nó luôn chiều ai chào một sau đông địa tê nhiệt chỉ là mà bê sẵn sởi nhom lần địa thia chỉ mua lần từ lọt tua khỏi từ lì chỉ có tại thiết lý ti lông lọt do chỉ thêm một chú lọt tuổi cho một nhau đầu bó tọ lú từ trong chiều ai chào mấy ta kia chỉ có tại tuần xài một chia là sợ bỏ ít tu ra đâu thì tu nặng nhia nhau đầu tỏ ô ai chào họ mới tu ra đâu sợ đầu tỏ thế luôn tuần xài đó là hai đó chỉ có tại một sai ai chào họ chỉ bỏ ra chỉ lì thia chỉ có tại được cá lò là nung thi o tuần xài đã có một sai, và chả một giờ đã có bỏ túi ra đâu sợ đâu bỏ từ trong đó rồi ít tuần nặng thiết, chỉ đã có là hai đâu chỉ có tài một sai là chỉ bỏ thiết, rồi thi p đã có sân gió chẳng tuần xài đã có một sa mỏ đâu, chú là tuổi nọ, và chả một giờ đâu tỏ kiến chia đâu từ trong, và chả bỏ khi túi ra đâu bông nhau đâu và từ trong thiết, đó đâu tuần nặng nhiên được thiết, chỉ thiết đã có là khi chỉ có tài đã có một sai là chỉ bỏ thiết lồng, chỉ có tài thiết hai đâu chỉ có tài tuần xài thời tiền, giờ thì nó từ có bỏ nó chỉ có chỉ li lọt đây cũ mà một sai lâu đó chiều cha chỉ có tại tuần sai đã có tàu tốt cho nó tỏi ít thôi kê tàu non chưa đã có bỏ kia từ ra đâu sợ đâu bao tỷ từ trong đó ít tu nặng nhẹ đâu bao tỷ thiệt chỉ thiệt đã cá nhân để lọt đây kia chỉ có tài chỉ đã có một cho chiều cha cho chú lọt tuổi nhớ đâu sợ wow trong đó chiều cha mua từ ra đâu đâu tu nặng nhẹ được thiệt luôn chỉ ô chỉ có tại thiệt li tàu cho chú lọt tuổi là nhớ đâu ba luôn chỉ nhớ đâu thằng đâu chỉ còn tu tết chờ một trong nhà luôn chỉ thằng đâu số tôi tự trả chỉ số tôi tự trả chỉ chú là tuổi thì đi tao tự trả nó số mà chú là tuổi chạy tụ năng nhiên nó mà căng đi căng sư mà gia bồn truôn tu là một tuổi số sư chỉ số những tuổi chỉ cho lúc ba lông cổng tu đi chỉ ô
chú là tua chua ba tu trò tua chỉ cho cộng đu để chờ li tua trong chỉ tàu ba lông hoa tài cộng đu đi lo thằng ta hoa tài cộng đu lò là thiết lo chỉ thi liền mua chú là tua trâu hoa tài cá cộng đu để chờ chỉ hoa tài là chú mua tu đi thiết lo chú là tua thi liền mua hoa tài đó cộng đu chỉ hoa tài thế ai đó chú là tua hạt tiền chú là tua yêu hoa tài một cộng một cho đó thổ tư chỉ chú là tua thế ai đó chỉ hoa tài thì chú là tua yêu hoa tài còn một cho nu ấy chú mua lu lì đi còn muốn thấy em bỏ đi đó mà thi liền yêu ta chú là tua hoa tài chỉ đăng là một sao trong tiệt tê luôn đăng là một sao trong tiệt tê chỉ chú là tuổi nhẹ tiệt ô tôi trả lời mẹ tôi trả cái một ô tài để tam bảo lì quý bọn năng cầu sông sức to là nói chỉ chú là tuổi nhẹ trả lời đón cha tôi một sao đâu chú là tuổi luôn chỉ chú là tuổi thế li tiệt ô giờ lên đó chỉ cụ nhẹ chỉ bố cụ ô tài còn chúng nó luôn thế luôn lì nào luôn chỉ giờ lên đó chỉ cụ là ô tài còn quý bọn năng cầu sông sức là tuổi thế li tao ô tài cả cho còn tôi tới chờ cụ chúng mất thả là cho chết thế li nào thọ phong có nè trồng này trồng gì trồng phong trồng dưa xóa lăng sơ tổ nè chuẩn chỉ cho cái nó cá nhau rồng suốt đời nhau rồng ý trong nà chỉ của tiên nên trang suốt lờ lúc sư hơi yếu tăng lờ chỉ cú ở trong đào cho mấy suốt lờ cứ mấy băng chân gang sử tông chua hai lô mong đợi lúc sành tranh mày hai mấy cú lùn thu của nhỏ của phong dư thảo bí lù chua thảo sao lúc sư hơi yếu tăng lờ chỉ cú yếu sao sử tông chua chơi cha lên núa lờ sư bây lên mảng cho căng lô xuân rút lùa chua thảo lúc sư hơi chứ tính chu trao tính ha cậu香tính chu cậu dị tính nhỏ chùa chùa nu em nu chỉ yếu sao số tông chùa chơi cha lên nó lợi sư thọ chùa quả mấy chùa lên chùa tù chuẩn dư chùa kín nó căng nhỏ rồng suốt là chúa tàu tha tàu cho có hài lòng sống luôn có mua thu lo chỉ của cha chúa cú tàu cho có tha cú lu mi chi thiên lý vua ca cây lúa đã có thiệt cũ do cây lúa chỉ muốn lo chết mà chỉ lúa hậu đùa xia là rong lúa mùa khơi chi cho lòng xia iti